M'baka bon, chaque jour m'habille sans sortir. M'baka ça va faire dans relation ça non. M'baka sortir, m'baka gon amis. Chaque ami fait, nous pas de monde ça baka amis. Comme si dans relation, m'caché, m'baka prendre aucune décision, peut-être même temps qu'on petit monde. Moi franchement m'balaise. Comme marié, je dis, mais après ça, tout lever tout jour, je vais dans la caille. Je ne vais pas sortir, je vais bien belle tête, mon père, je vais faire. Je ne vais pas live là, je ne vais pas avoir des amis de venir, je ne vais pas avoir des amis de sortir. Je ne vais pas comme depuis qu'il me fréquente dans le restaurant. C'est l'homme de fête mariée, je me songe qu'il me va dans le restaurant. Pas sorti à pas bon madame moi non. Regardez comment chita là pas l'école. Il va à l'aise même. Et il va normal vrai non. On quitte fille là. On pas quitter le sorti, on pas quitter le 15 ans. Et ceci, on pas quitter le faire choix pas. Il pas doit bon comme ça. Ça me va le faire. On va le sortir avec lui dire m'a faire le moment qu'elle me jamais dit dans la relation. Et c'est une bagaille qui a soulagé la relation. Comme faut bagaille. तेरी खामोशी भी कुछ कह रही है जैसे तू पास हो पर दूर कहीं है मैं तो रुक जाऊं इस पल में यहीं पर ये वक्त भी मुझसे बेवफा सा है Merci. Nous allons sortir. La sortie? Oui. Dunia? Oui. मुझसे पूछने लगे तू गया कहाँ ये कहने लगे तेरी खामोशी भी कुछ कह रही है जैसे तू पास हो पर दूर कहीं है मैं तो रुक जाऊं इस पल में पर ये वक्त भी मुझसे बेवफा सा है अगर तू सुन सके तो लौट आ जरा ये दिल अभी तेरा इंतजार करे टूटे हुए ख्वाबों के दरमिया तेरा नाम ही तो रोशनी सा लगे तेरी खामोशी भी कुछ कह रही है जैसे तू पास हो पर दूर कहीं है मैं तो जी लूं बस यादों के सहारे तू अगर ना हो तो क्या ही जिंदगी खामोश रातें खामोश ये दिल Regardez comment elle est content. Quel content. Wow. Regardez belle souris sur vous avez. Nous t'es pas sorti quel content. Regardez comment une simple réaction fait que madame est content. Les mettez une belle souris sur le visage.
Et puis ça, c'est tout ça m'a perdu. Si vous regardez, vous pouvez dire nous allons sortir quel content. Il senti il à l'aise parce qu'elle t'a dit qu'il sortir. Femme pas arrêter la caille sans pas sortir. Ça veut dire ou même qui est madame toujours fait sortir avec elle. Je dis à moi faire vivre un plus bel moment à mariage. Et quoi me souvenir, il va pas oublier moment ça. रात की बाहों में छुप सा है शहर, तेरी यादों का है हल्का सा असर। चांद भी धीरे से पूछे ये मुझसे, क्यों है तू इतना तन्हा इस सफर। दिल के कोने में जो बातें थी दबी, आज वो आँखों से कहने लगी। तेरी खामोशी भी कुछ कह रही है, जैसे तू पास हो पर दूर कहीं है। मैं तो रुक जाऊं इस पल में यहीं, पर ये वक्त भी मुझसे बेवफा सा है। सांसों में बसी तेरी वो खुशबू, जैसे बारिश में भीगी हो धूप तू। हाथों से फिसलती सी एक दुआ, जो कभी मेरी थी अब अधूरी। Chérie, bébé, ou qu'on aime sentir son mal, m'te kon fort parce que m'pas de kon quitte sortir avec zami ou, ni alors m'pas de kon quitte faire zami, et puis m'pas de kon vlo sortir. Seul bagay, à partir d'aujourd'hui, m'prêt pour me faire tout ça. Ou t'as même fait pour qu'un ami m'a toujours sorti avant. Celle ça m'bata aimer, tout type de amis. M'lo des amis qui avancer. Des amis monde qui aime bon Dieu. C'est tout monde qui est créatif pour bon Dieu. Monde qui l'église. Badou pour discriminer monde qui va l'église, faut toujours aimer. Mais un bon ami, faut que c'est monde l'église lié. Faut que la crainte de Dieu. Faut que la crainte de Dieu. Et m'blo faut qu'on est encore moins moi avec ça. Moi too, chérie. I love you so much. Alors, c'est comme ça. Ya m konen sa, so sel problem te genye. Ou pat kon vle benem soti, men ou toujou fè tout bagay pou mwen, abye, vreman fè jog pou mwen, fè maket nan kara so. Men depi m fin abye, m pa ka soti, se problem sa m te kon genye. A cause que m pa ka gon zami kom si, même ko pat menem soti, deke do apre zami m soti avel, pat kon bon liberté sa. Mwen diyo merci anpil chéri, parce que ou ouvri pot la pou mwen. Merci anpil bébé. Ok. Et je demande pardon pour tout ça qu'il faut qu'on fasse qui pas bon. Parce que je juge un pile des fois. Je me dis que ça pas bon. Et je me insulte. Je demande pardon pour ça. Et je demande bon Dieu pour toujours bénir, pour faire une belle femme chaque Puedes escuchar el show. Kan buat sedikit bola. Bola que le digo así. Merci oui bébé, merci. Pas de problème bébé, pardonne bébé. Pardonne-moi tout parce que je me vraiment fâché dans la là, je connais ça comme dérange. Ah pas pour la douce, ça veut dire toute sa bouche rentre là dans le douce. Bébé stop.
Ah, baby, stop! Chérie, on va faire jeter. Bim, ça c'est, je dis son grand jour pour moi. Je suis vraiment content. Vraiment, je me sens tout cœur content. C'est commencement. Mais ça pile, baby. Je souhaite commencer. Je connais de vous dire oui, c'est oui. Je connais ça, je connais là où je ne pas confiance. Et je veux connaître tout souffre tap souffre. Son preuve, j'ai besoin. J'ai juste à faire passer une classe. Ça faut passer un examen. C'est un examen. Non passer. Oh, babe, vous sérieux? Votre chérie, merci. Pas qu'une autre femme qui madame. Moi, c'est madame préférée. हल्का सा सर चांद भी धीरे से पूछे ये मुझसे क्यों है तू इतना तन्हा इस सफर